Ka Eastern Ribhoi Cricket Club menta kasengi ka arpusan tarik ubenai rempang arhajar arpuar kelab penha perdano ia kejingi lekai kriket ke bagani ke turnamen ke turnamen ke bala sakut na du usnem ubaladap namar kejing perking na kapang COVID-19. Hakane kesengi ke bala penilai ya ki arteli ki final jong kene ke turnamen ki bakentup ya ke kenhun jong ki kentai bat ke kenhun jong ki shenrang lala ban penuai ha kejing ipu iping da kejing wan saki jong MLA katha nyuba George B Lengdo uba is enehing ubri working president keseng tulba uba agar landing sun ubri president jong ka Eastern Ribhoi Cricket Club uba Kermen Yuria ubri vice president jong Ribhoi District Cricket Association uba Jolin Sten ubri president jong ka Eastern Ribhoi Football Association bat QA hapa pai pat sia kecing lekai nagaliang gejong kishenrang ka happy club kala job da ka penrem ya ka yo umroi bat nagaliang jong ki kenthai pat ka palwi kala job da ka penrem no ya ka that nong yaw nagaliang jong MLA ka tha nyuba George B Lengdo ulano senyang ru sia kene cricket club da ki tiar gi lekai ka ban long kum si benta banang kentiu susu ya kene ka jingi lekai cricket sia kene ka tha Bro kun samla ki bedon ketaka jimut penjelak kai kriket hakwe ke lempung kelong sisa ke kamat ke ba ni hak benda paul ke jiksungu ke bekerpang kamtam ku munomi kamat adap sisa da ke jikemen bani hi kun samla ke piwan na ke bentar ini ke kam ke bekrau bat ke ba ai men sim hadu kata yana bat yaki samla jong ni ke dong katai ke kriket kumbang itip hi ke diku we ni ki sport ki bapau nam tam nak bentar kiri India jumi mak kamtam hak perthei berakowe ki player na puri India kini ke bakamai buntam ko pisa hak baide batka cricket nomor ba na kajing chongshit juki ba na kajing no senyang juki company ke baper batka Board of Cricket Association na bentar India berakowe ke BCCI ke mengiong kini ke deka association ke ba bun pisatam na ke bentar benkentiu ya ki jila kai cricket hakri India berakowe bat kumbongi bahab ne dang mencem senem BCCI kelanang kner di yang mengila cricket association berketu kelang kedak tasyen bang ke BCCI kanang island tipat ya ki cricket club ki beper ki badon hakni ke jila ke jungi lengba ka MCA bat lengba jo ki district club association ki bala seng da ke jing aimen sim bat ke jing snok tilang bat ke mengila cricket association tigalenti kolong ke basyai ke itna mat khamtam pio nak ti katulong ke ba ni ke barang la bentum tiu sibun ba nak benta ke jila kai cricket Shikantien ukwai Miliarat manusia peng Kumikarat jingya Karat jingya pemskam Nampak na Lakwa ibana shlong Nakuna punyoru Puni parang kendo Lakwa ibadipsi Lakwa ibabajnong Ibashisir umapi Walhakakut kapong Kampera pisang Kampera pisang jan Lakwa ibanang lestal Lakwa anong kat sa bangali ngajue kini kalau hak football ru kidun benta lah cricket ru kidun benta haki kam drama ru bagi kidun benta be sadu sapo marung teneng ru istin ba kidun benta ke poi hadu ka final ke jingle football ke jungki henry ke sharem no teng kermens kemba lamba jungki ne ka them Ribhoi ke jungi kan stay ki player ki babyang ladang ikin mau mensua ka por bai nang kena ya cricket ngim jui hamadan ngi tang hak TV ke bangi page aying hak TV Philips ke bangi shu page ya kidang le kai cricket Henry mentapat hakur kalang boy rumbang ya ke jingle kai cricket ke balap peni daga khamat ke penhun ya kinong songsnong pat ki samla ke bakintip sepang cricket kejengele kai cricket kadi ke we na ke jingstiu ke bakam header Henry hangne pat gimla benlen kamtam hak them Ribhoi ki jungi lara nadu mene piele kai kinong pekai ki duna lamar bengimpat da kata jingi hak bade bakane
kajingile kai hari lemba kani kajilam jong kani ka eastern ni kremens kemba ha ko wikisni ba anda kajingile kai cricket kandon pajba kinami bat ni risa ya phi players kum kajing ai mensim Ndai nakni kajing yawer kajong kan Eastern Riboy Cricket Club niladon kajing ekran ru ba yin khot yaki lakalong bakin pa da kashiti kajong ki laraki kloy banidon benta ban affiliate pat ka association knang bang iyo ya kaban ya trelang kumdo pat ban se yaki klur yele kai nakani kathan kajong pi bat hadu menta ni tu pi kiblami nakani kathan ki don tang kumba arne laingut tar kini kintai bakidon hapo ka team jong Riboy Cricket Association kabaki lekai hapo ka industry district kapatang yat menta hang thi hapo nongkra ka bandar ni lekai cricket jong Riboy District Cricket Association panganget ba ngai bakidon gibrang piang hagarta ka jongki bakin kampelet por pulut por kani ka jing lekai hadin dat layo yakni kata ka jaka practice ka bi ni khot cricket tom ka net practice but shua kata rung nganget ba nagaliang kani ka club kan ya selok ru ka Riboy Cricket Association nomor don kam bandapet benya pa ya ka taga net practice hukum no bakadi banlong nomor kidon naga jong ka jingken jing dia abede bat ka kani ka net practice su bakum jo la ka nama ngai nagaliang emeli lano sinyang ini kitiar ngai nganget pinang don kam khambun kitiar nomor ka net tu pinang dan haban don kam bat kiwi ru kijing don kam ki jong pi